यलया प्या पुखली दुगु यम राज्य दिएगले सापारु खुनु मेला जुगुदु यम राज्य दिएगले मंगलबार मेला जुगु खासा प्रयाग पुखुली नेपला छिना पूजा याबागु परम्परा दु अथे सापारु खुनु गुइत बहा धल्या हिती लगाइदेन विशेष मेला जुगुदु अथे तंग बहालेन जन्मद्वारेन मेला जुगु ख मधुपिनीको नामे मधुपिनीको 6 जना मतच्याका पूजा याइको परम्परा दु अथे साया खुनु मंगल लाकुली दुगु कृष्ण देगले मुना साया पिथनी गुण परम्परा दु दक्षिया दुने मधुपिनीको नाम सायत समायना वा मस्तेत हे साय रुपे समायना साया पिथनीको खा अब माथि लगो ना तो क्या जा सुना दे काय काय नहीं तपाईहरु खाने इजना आदा यहाँ यलय थिथि त्वा बाहले केगु फया दान बिगुन चलन्तु फलफुल मध्ये दक्ले बिंगु कथा केगु या त काइगुले सापारु खुनु केगु दान बिगुन चलन्तु
लौरा भन्ने लाग्छ Kita